Britanci su na Kosovu izigravali mirovnjake, a u stvari borili su se zajedno sa teroristima OVK protiv Srba. Hteo sam da rasteram bandu, ali britanski general May tražio je da ne pucam po njegovim vojnicima. Ispričao je agenciji Srna penzionisani francuski pukovnik Jacques Hogar, kao što vidite na slici. Francuski pukovnik Jacques Hogar nije blistavo okončao svoju vojničku karijeru. Prevremeno je penzionisan zato što je 1999. godine kao pripadnik NATO-a štitio kosmetske Srbe. Iskusni ratnik iz afričkih sukoba i padobranac legije stranaca smatra da je najvažnije to što nije ratovao protiv Srba i što je osvetlio obraz Francuza i svoje porodice, u kojoj je on 12. generacija oficira. Hogar ističe da mu je već prvih dana boravka na Kosovu bilo jasno da Sjedinjene Američke Države šire dezinformacije i tako truju svet lažima o Srbima kao zločinačkom narodu. Bill Clinton i Madeleine Albright tvrdili su tada da se na Kosovu i Metohiji dogodio genocid sa više od 100.000 ubijenih Albanaca, posjeća Hogar navodeći da je to bila ogromna laž koju su preuzeli i prihvatili gotovo čitava Evropa i svet. Oni koji su plasirali te laži o genocidu, dakle, pored gospođe Albright i američki generali Wesley Clark i Michael Jackson, sada se besramno bogate na Kosovu, kaže Hogar. On navodi da je od malena slušao priče da je početkom 13. veka srpski kralj Stefan Uroš Nemanjić oženio se francuskinjom Hélène, bliskom rođakom francuske kraljevske porodice od Anžuja. Srbi su je kasnije nazvali kraljica Jelena Anžujska. Mene su u porodici učili da volim Srbiju, jer to prijateljstvo francuskog i srpskog naroda traje još od vremena Jelene Anžujske. Kada sam kao komandant francuskih specijalnih jedinica posle bombardovanja došao na Kosovo, nisam imao nikakvih moralnih dilema, naglašava on. Pre tog puta, moj otac, penzionisani general francuske vojske, rekao mi je da pazim šta tamo radim, jer Srbi su čestit narod i imaju slavnu istoriju, kaže Hogar, ukazujući da je čitao knjigu Dušana Batakovića Kosovo, spirala mržnje, kako bi se bolje pripremio za misiju. Ali pravu sliku o kosovskim zbivanjima stekao je tek kada je vidio šta se događa na terenu. Amerikanci su bukvalno oteli vekovnu srpsku zemlju i predali je terorističkoj OVK. Kada sam došao na Kosovo, brzo sam shvatio da je i Francuska izabrala pogrešnu stranu, priča Hogar. On smatra da je Francuska izdala tradicionalno francusko-srpsko prijateljstvo ozvaničeno tokom Prvog svjetskog rata i potpisano izmešanom krvlju vojnika. Hogar kaže da nije mogao da razume zvanični Pariz, koji je popustio pod pritiskom Amerike i stao na stranu bande terorista. Posebno su ga razočarali Britanci, koji su igrali dvostruku igru. Britanci su na Kosovu izigravali mirovnjake, a u stvari borili su se zajedno sa teroristima OVK protiv Srba. Dobro se sećam predvečerja 17. juna 1999. godine, kada je OVK postavila zasedu koloni srpskih civila koja se sa 200 traktora povlačila iz Peći prema Kosovskoj Mitrovici, svedoči Hogar. Kada se dogodio taj napad, poslao je helikopter da vidi poziciju OVK i zatim naredio vojnicima da rafalnom paljbom po položajima OVK rasteraju bandu. Zaprepastio sam se kada me nekoliko trenutaka kasnije radio vezom pozvao britanski general May, zahtevajući da ne pucam po njegovim vojnicima, priča pukovnik Hogar. On objašnjava da su u tom napadu na kolonu srpskih civila zajedno sa albanskim teroristima učestvovali i britanski vojnici koji su se povukli kada je stigla 7. brigada srpske vojske koja se tih dana povlačila iz južne srpske pokrajine u skladu sa Kumanovskim sporazumom. Komandant francuskih specijalnih jedinica na Kosovu i Metohiji u leto 1999. godine, pukovnik Jacques Hogar, video tih dana još mnogo sličnih napada terorista. Kaže da je pomagao Srbima gde god je to bilo moguće. Zbog velike nepravde koju čini međunarodna zajednica prema srpskom narodu po povratku u Francusku, odlučio sam da se prevremeno penzionišem. Moje ponašanje na Kosovu verovatno je smetalo starešinama, iako mi to nisu rekli, navodi Hogar. Po povratku sa Kosova trebalo je da preuzme komandu u jednom puku francuske vojske, ali to mu nije omogućeno. Tada je shvatio da predstavlja problem za francusku vojsku. To me je jako naljutilo i odlučio sam da napustim armiju. To je bila jedna od najtežih odluka koju sam doneo u životu,
ali sa ove vremenske distance mislim da sam dobro učinio, navodio Gar.